અકસ્માતોની ઘટનામાં ચિંતાજનક વધારા થઈ રહ્યા છે ત્યારે સુરતમાં આવો અન્ય કિસ્સો પણ સામે આવ્યો જે પેપર મિલમાં કામ કરતા મહિલા બાળકને પોતાની આંખ સામે જ એક ટેમ્પો ચાલકે કચડી નાખ્યો અને ફરાર થઈ ગયો। ગુરુવારે ટેમ્પો ચાલક 2 વર્ષના નાનકડા બાળકને કચડીને ફરાર થઈ ગયો હતો। જીઆઈડીસી વિસ્તારમાં રોડ નંબર 13 પાસે પેપર મિલ ખાતે મહિલા કામ કરતી હોય, બાળકને વ્યવસ્થિત જગ્યા પર સુવડાવી દે કામ કરતી હોય એવામાં જ પેપર મિલનો ટેમ્પો ચાલક આવ્યો અને બાળકને કચડી ત્યાંથી ફરાર થઈ ગયો। માતાએ ટેમ્પો ચાલકને બૂમ પાડી દોડતીને ત્યાં પહોંચી પણ ગઈ, પરંતુ આ ટેમ્પો ચાલક ફરાર થઈ ગયો હતો। તાત્કાલિક બાળકને હોસ્પિટલ લઈ જવાયો જ્યાં તેનું મૃત્યુ નીપજ્યું હતું। જીઆઈડીસી પોલીસે આ મામલે અકસ્માતનો ગુનો નોંધી આગળની તપાસ શરૂ કરી હોય, જોકે હાલ તો ટેમ્પો ચાલકને શોધી રહી છે। आपका नाम? पुष्पेंद्र। पुष्पेंद्र पुष्पेंद्र भाई, क्या पूरी घटना हुई? वो घटना मेरी घरवाली कंपनी जाती है ना, कचरा पट्टी में काम करती थी, बच्चों को लेकर जाती थी। तो वो बच्चा सो गया था, उसने गेट के पास सुला दिया। गर्मी था, 4 बजे का समय था, टेम्पा खड़ा था। टेम्पा खड़े के बाद उसने ना हॉर्न बजाया ना बोला कि बच्चा हो तो उठा लो, सीधा पीछा किया और पीछे वाला पहिया चढ़ा दिया उसको। कहाँ काम करते थे और क्या काम करते थे? वो कचरा पट्टी में काम करती थी, मैं बुराना कंपनी में हेल्पर काम करता था। मेरे को फोन आया, फिर मैं गया भागते भागते उधर, जो लो बच्चा की लाश मिला मेरे को। क्या लगता है कितनी बेदरकारी होती है? क्या कह रहे हैं आप? क्या लगता है टेम्पो वाले की बेदरकारी है? टेम्पो वाले की तो है ही वो गलती। सब उसको बताना चाहिए कि बच्चा वाला कंपनी कौन एक बच्चा उसमें जाना क्या बच्चा काम बच्चे वाली सब लेडीज जाती है, हॉर्न बजाना चाहिए। बच्चे वाली कंपनी तो बताना चाहिए ना। वो टेम्पो खड़ा था, अचानक स्टार्ट करके पीछे कर लिया, अंदर कर लिया कंपनी के। वहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह कोई नहीं था, एक रहता है सुपरवाइजर, बाकी सब लेडीज काम करती है बच्चों को लेके। कितने साल का था बच्चा? और 2.5 साल का बच्चा था मेरा। कहाँ गया? ऋतिक। और कहाँ के रहे हो? हम लोग चरखारी, अस्तौन, महोबा जिला। यहाँ पे कहाँ रहते? यहाँ पे साईनाथ सचिन सचिन के? साईनाथ।